Bitka za Grozni, koja se odigrala na kraju 1999. do 2000. godine, predstavljala je najvažniju od svih bitaka Drugog čečenskog rata. U njoj su ruske federalne snage napale i nastojale zauzeti grad Grozni, glavni grad Čečenije, tada pod vlašću samoproglašene de facto nezavisne države Čečenske republike Ičkerije. Čečenski separatisti su ruskim snagama pružili žestoki otpor i nanijeli teške gubitke, ali su na kraju prisiljeni na povlačenje u planine na jugu zemlje, odakle će sljedećih godina voditi gerilski rat. Ruske snage su zauzele razrušeni grad, gdje će nekoliko mjeseci kasnije instalirati proruski režim Čečenske republike. Još prije početka bitke, Grozni je bio podvrgnut bombardovanju. 21.10. oko 17 časova bombardovana je glavna središnja pijaca u Groznom, džamija i jedno porodilište koje je bilo u gradu. Najmanje 137 civila je poginulo, a 400 je ranjeno. Među mrtvima je bilo i 13 majki i 15 beba u bolnici, te 41 osoba koja se okupila na molitvi. Među žrtvama je bilo i Rusa. Prilikom stizanja vesti o ovom napadu, ruska vlast je kontradiktorno reagovala. Izjavili su da su čečenski borci sami uzrokovali eksploziju na pijaci, a zatim su potvrdili da su oni napali pijacu, ali da se tamo prodavalo oružje i eksplozivi, te su isti uništeni u specijalnoj operaciji. Kako se ruska vojska približavala Groznom, čečenski otpor je rastao i postajao žilaviji. Ipak drugi najveći čečenski grad, Gudermes, pao je 12.11.1999. godine, a nakon njega Argun, istočno od Groznog. Ipak, Argun nije pao bez da je sa sobom poneo i značajan broj ruskih života. Prema službenim podacima, najmanje 450 vojnika je poginulo u opsadi grada, iako je možda broj žrtava i dvostruko veći. 14.12. ruski vojnici su ušli u Šali. Nakon što je 7.12. pao i Urus Martan, ruska vojska opkolila Grozni te ga stavila pod blokadu. 6.12. Grozni je već bio bez struje, pitke vode i grejanja najmanje mjesec dana. Međunarodni odbor Crvenog krsta postavio je pumpu koja je obezbedila 20.000 stanovnika pitkom vodom. To je postao jedini izvor vode za mnoge četvrti grada, pa čak i za obližnja sela, gdje je voda prevožena kamionima. Vojska je bacala letke u kojima je pozvala sve građane da napuste grad koridorom kroz selo Permovajskoje do 11.12. Građane koje nisu htjeli napustiti grad su upozorili da će ih smatrati teroristima i banditima i da će sami biti vojna meta. Zapad je kritikovao Kremlj zbog takvih taktika. Uprkos ultimatumu, oko 20.000 građana je ostalo u Groznom. Sredinom 12. mjeseca zabeležene su borbe na severu i istoku grada, a ruski generali najavili su da će grad pasti za nekoliko dana. Ipak, te tvrdnje su bile preuređene. U naizgled ponavljanju događaja iz 1995. godine, o kome već ima video na kanalu, ostavit ću link u deskripciji ovog videa. Da se vratimo na temu. U jednoj od zasjedi napadnuta je i uništena kolona ruskih oklopnih vozila u središtu Groznog, pri čemu je oko 100 vojnika poginulo. Glavni napad na grad započeo je 25.12. na Božić, ali je ubrzo ostao zaglavljen zbog žilavog otpora. Broj žrtava na ruskoj strani je dramatično porastao, a čečenski borci su ipak zadržavali kontrolu nad središtem grada. Do sredine prvog mjeseca 2000. godine ruski napad je izgubio zamah te je uslijedio prekid borbi. Ruski generali su izjavili da je pauza uspostavljena kako bi se obeležio ruski pravoslavni Božić i kraj Ramazana. Iznenadna ostavka ruskog predsjednika Borisa Jelcina 31.12.1999. godine imalo je malo dugoročnog učinka na razvoj rata. Novi zamjenik predsjednika Vladimira Putina, koji je od početka igrao ključnu ulogu, otputovao je na Novu godinu u Čečeniju, te je izjavio da će se ofanziva nastaviti. U govoru je izjavio kako se u ratu vojnici ne bore samo za kraj terorizma, već i za kraj jedne dezintegrisane Rusije. Grozni je tokom rata bio podvrgnut teškom bombardovanju i razaranju. Uništenje grada doseglo je takve razmjere da su neki usporedili sa Stalingradom. Grozni je postao najrazoreniji grad Europe 90. godina, te je pretrpio i veće štete od Vukovara i Sarajeva. Neuspjeh protjerivanja čečenskih boraca iz tog grada neminovno je doveo do slanja pešadije kako bi se upustili u ulične borbe. Ruskim vojnicima su pomogli proruski militanti, te su zajedno krenuli u osvajanje grada četvrt po četvrt. Napore za uspostavom kontrole na središtem grada opet su otežavali pobunjenički snajperi koji su koristili širok sastav kanalizacije i bunkera. U nekoliko navrata, nakon što su ruski vojnici osvojili neko područje, čečenski borci su ga opet ponovo vratili.
Sredinom prvog mjeseca čečenski snajperi ubili su ruskog generala Mihajla Malofejeva, jednog od generala invazije na Grozni. Ruski vojnici nisu mogli povratiti njegovo telo sve do 5 dana nakon njegove smrti. Za razliku od teškog ruskog naoružanja i oklopnih vozila, čečenski borci su bili lako naoružani mitraljezima, granatama i ostalim pešadijskim naoružanjem. Taktika im je bila jednostavna. Čekali bi dok bi se kolona federalnih snaga približila središtu Groznog, a onda bi odvojili tenkove od pešadijske potpore, te ih onda napali granatama. 131. motorizovana brigada je tako uništena 31.12. kada je upala u zasedu. Vojnici koji su bežali iz zaplenjenih vozila su se našli pod paljbom. Čečenskim borcima u ratu se pridružio određen broj stranih dobrovoljaca, uglavnom muslimana, među kojima su bili i Arapi, Tadžiki, Afganistanci, Kazaci i Uzbeci. Ipak zbog manjka ljudi i oružja, čečenski borci su na kraju ipak najavili povlačenje iz središta Groznog, nakon 6 sedmica borbe, te najavili plan u premještanju južne planine, sa koji bi se borci nastavili voditi gerilski rat protiv ruskih snaga. Prilikom povlačenja čečenski borci su zadobili teške gubitke i izgubili nekoliko visoko rangiranih generala. Procenjuje se da je bitka dovela do ukupno 10.100 poginulih, 4.000 poginulih čečenskih vojnika i 5.000 čečenskih civila, te 1.100 ruskih vojnika, kao i 230.000 raseljenih osoba. U Groznom je tokom rata uništeno 80% svih stambenih jedinica, od toga je 90% bilo uništeno u centru grada, a 70% u predgrađima. Prilikom obnove uklonjeno je 6.234.814 metara kubnih ruševina. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa, a vi ako ste uživali, obavezno ostavite like i preplatite se na kanal, a do sljedećeg videa pozdrav!